Timu ezo kurabaho kwija kwetabo mu mpaka za Uganda yona kijaho bwa nyuma yo kusinga emizano yazo y'oruzana rwa quarter final ombojo nabishiki okurabaho kuzo mu semi finals omizano erya hakuzanirwa omu district y'Ibanda omubishiki Sacred Heart Mushanga, Maryhill High School, Masheruka Girls hamwe na Kizoba zarabaho kandi ombojo Ntare School, Mbarwa High School na St Kagwa Bushenyi nazo zarabaho. Chamateses ba champions omuzano gwa Woodball ogwabojo nabishiki basinga Mbarwa High School ombojo nobwo babushatu har kamwe kandi ombishiki basinga Busubo obwo babushatu har 0 okwegaruza ebikopo byombiri kandi omumpake zo kubaka kibasabine ekikopo Nyamitanga SS, St Benedict Kakamba, Mbarwa Ame na Maryhill High School zisingire emizano yazo. Twetebekaniseje ahoko kitwesire hano no kugira ngo timu zitu zize aha national zikuza kubaze ruguru. Nka Maryhill twine timu ya volleyball, twine timu ya handball, twine timu ya netball. Zaneji ya Ankole region kubekerwa Ampara district omuzano ya volleyball abwabojo nabishiki hamwe na netball kandi ayi timu zanje zande kurungi nangwa no tabasa kuhika mu semi finals na finals izi rugengo rwahiguru rwa Munonga kunga timu umuntu gwo kubanza kwika a region. So far turumuntu twetaba mu mpaka eza Ankole regionals kandi twasya emizano eshatu eitukuzana, that is Chabujimbi SS, Sedes Aspire na Kashaka Girls Secondary School. Na nitwe tugabati basi high school nitwe twine chikompeto mwakubwire natwe nakuzana tukagaruka twara Chema High School instant twasize kuzana Ankole regionals etekinze press aha muri Banda tuzane mzanena omurishema omu groups ninga sevinga kandi zona twasize kusinga kandi terekanse kare chikopo akuba omakopa ahire tikatirema eya quarter final empakezi nezo kuhendera izobe rya nyenchakare gasha kwa Aloysius Byamukama.